Poštovanje. Ja sam PR menadžerica Šefka Agresića, a ti gledaš video film Kad bi agresivni šefovi bili iskreni. Kako on danas nažalost nije mogao doći pred kameru, mene je poslao da govorim u njegovo ime. Gospodin Agresić veli da je glavna kvaka zdravih radnih odnosa agresija. Otvoreno se zaklinje i odgovorno tvrdi da se stavovi trebaju i što više moraju izražavati i braniti lupanjem šakom o sto i dernjavom. Najgore mu je kad se nema s kim posvađati. A ako neko, ne daj Bože, poželi argumentirati svoj stav u njegovom prisustvu, pa tog će nazvati slabićem, bezveznjakovićem ili u najbolju ruku prdonjom. Hej, kakva argumentacija? Pravi muškarac se ne libi reći svojim zaposlenicima, pa mater, ne može to tako, koji vam je Ako se ne zadereš, nešto putem ne polomiš, ne lupiš šakom u stop, ti nisi neki muškarac, ti si onda mekušac. Kakva je struktura ličnosti agresivnog šefa? Šefko danonoćno boravi u ego stanju kritizirajućeg roditelja. Konstantno uviđa samo greške, predimenzionira ih, shvaća osobno, a napad smatra najboljom obranom. Primjera radi. Kad neki njegov zaposlenik pogriješi, ne pogriješi on zato što to nešto ne zna ili mu je promaklo, već zato što je bezobrazan. Nije Šefko potratio i spisko 30 godina da bi ga ovaj sad zajebao. Želi da ga se percipira kao gaće tresaroša i misli da je snažan samo kad drugima pušta krv. Palac gore ako znaš barem i jednu ovakvu osobu u poslovnom okruženju. Biće zanimljivo vidjeti koliko je agresive u našim poduzećima. Jedno od učestalih pitanja koje se postavlja je: koristi li se gospodin Agresić pasivnom agresijom i ako da, zašto? Moj konačan točan odgovor je da koristi. Pasivna agresija mu služi kako bi odstranio zaposlenike koji su nepovoljni po njega, a oko sebe je oformio takozvani direktorski ili šefov klub, inače skup ulizica koje njeguju njegov nadmeni ego. Njih koristi kako bi lansirao agresiju na ove koje smatra problematičnima. Primjerice, evo, svojim će ulizicama onako kobajagi sporadično, ali zapravo jako promišljeno reći: ma ona Ena, nemoj mi nju zvati na sastanak. Tko razumije, shvatit će. Tako je zapravo dao nalog svojim ulizicama da se i one počinju ponašati pasivno-agresivno prema Eni. Tako će recimo izbjegavati na hodniku, neće joj davati uobičajene zadatke, marginalizirat će ju, princip je isti, sve su ostalo nijanse, rekao bi Đole. Do kad žrtva trpi Šefkovu agresiju? Dva su moguća scenarija. Prvi scenarij kaže da žrtva trpi dok se ne upeca i dok joj ne prikipi, pa i sama počne reagirati agresivno. Onda se obrne i priča, pa ispada da je zapravo ona ta koja nije normalna, nek se pogleda koliko je agresivna, da je trebala dobiti otkaz i slične nebuloze. Drugi je scenarij da osoba sama da otkaz jer shvati da jednostavno ne pripada toj organizacijskoj kulturi. Ako ti se svidio ovaj video, stisni like, subscribe se na moj kanal, a idući put, prije nego što pomisliš da nešto s tobom nije u redu, prvo provjeri okružuju li te idioti. Do idućeg videa, tipkamo si.